Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe. Elofa Yesu ya te oe ya so uma. Yefa ane na oia. Yefa ane na oia. Yema walunga ola fane na. Ia via oia tangata uma. Fa apema ona tangata pa ia ole tupu ia fane na. Abatu ia levi inga ya Yesu. Matau atu luna lofa. Matau atu luna lofa. Abatu ia levi inga ya Yesu. Matau atu luna lofa. Haleluya. Mi ia le sua fo Yesu. Matu le vi inga o le whaafetai o le whaamanu o le whaanetanga I lo tātou o tua. O ia o lo tātou manua papa o ia o le tua o le ola. O lo whaapeona maua I oe mahau le ola ma le manuia. Whaafetai le tua le nei tu la I lo na lofa mlo na hanga le lei. O tātou toe mō fo le nei a vanoa e whaasoa I le upo le tua e me se foi. Hawa o ina lana fionga I tātou te maua hai ia le manuia mai a te ia e me se foi. O le tātou sāwalinga whaaleanganga, e se le tāu o taimi whaapenei, e me se le tātou o ina le upo le tua, o nei tāu o lou I loa o le tua, ma lou I loa fo o lana fionga. Amene, e le toa te leo nisi a tāu o fo I le upu leo manuia mai le tua, o whaalongo e nisi o kiusiano na whaapea la tau tala iasola, whaapea. Au ke au ngai le tua ono le manuia, ai e au nei le tua ono lea, o lo matau I le tua. Which is be sound nice, but it's not biblical. Ona le se tangata aru le tua le manuia. O le upa tu spa ia e fia manuia au na le tua e le o whaasaina la le tua ona manuia. O lai mana o le tua te manuia. Which is on mena e le tatua o ina le upa le tua. Ina I o tatua mua manuia. Amen. Au fo il tatu te mafo fo ko wai tu nga mafo fo le fa pe e yo ka ika ke manga o ka ke o ngai ka ke musu manguia. Sorry. Ya e musu le manguia ngai fi fa manguia o le tua. Amen. Ta lo fa malo so ifua. Fa ta lo fa tu I se ta mau se tina o na le tua ma so se ta fa la langi me se la fo I pa anga de tatou prokalame a fai fo o le wa I lungo de tatou prokalame re tu la ele me te le tango I lo share atu tatou prokalame a veo se fa manu yanga ia a fai o se pa anga de tatou prokalame o lo e share ina tatou prokalame ya fi uma really appreciate fa manuia le tua ya te o tau fa afetai ia ona fu e pulea o I lau timeline pulea le me tu o I lunga a fai o e fa tanga ina I lunga tatou prokalame share atu nei prokalame ia wo ia manisi o lo a inga wai o le fai atu ha o tatou prokalame ana fu te lango o se va inga tahua le na fa la o te le malo le tu o lo sa o fo le na le malo le tua le mfai fo on tu o le fa afetai
mo ila tau pa anga tātou ngā ruenga o lo whapeona lango foi ma donate tātou prokalame mo ila tau whapeona whaongaina tātou website donate mai ai ia ma o lo mai mo ai foi lunga le kevalifeministry.org mo ila tau lo whapeona mo le avanoa ia o lea fo ua maua au tau fisoswani whaafetai lo tau lango foi ia ile misiona o lo tātou ngā lulu ai nei ia il tam fai foi fa la wi tele le malo le tua inicio maenga o tātou la fa manu ia tu le tua ia te o tou ina nei fiafi ia tātou talo amen ale ia lu tātou prokalame le tol mātou te mawhaftai o mātou toyo mai le nei fiafi mātou te whaasom tala noi lo upu whaftai lo alofa mlo wanga le lei whaftai lo whanau o e ua mola avanoa mātou te o mai whaatasi e sauni mātou te tartar noi lo upu ai mise avea lo upu se whaamanuianga o mātou lota ma o oe o le whaia onga o mai oe whaatonu mai oe I lo nei tangata ai mise lau whanau au maia le whaasino manga le nei a fiafi tama ia po fele mea ngai e le mātou wa prokalame le nei a fiafi ono le suafa o Yesu Keriso wo le mavala au tuai nei amene ma amene haleluya vi ia le tua olo o whapeona whaangasolo ina tātou mata upu clear to hear from the Lord. Stasio mata upu tahua ona le tasi leo vaenga ao ona tātou whaataua ina le tātou sāvalinga. O loula ngona mai le atua ona e le mawhai, let me put it this way, e le mawhai ona whaamalia ina le atua I lau au nanga. Pe a whai e te le la ngona lona leo. O le telo te mi lai te tau mawhai e whaise mei le atua. Ai ke le o iloa po le leo e leo le atua. Pe le ai ea po o sao e la o mele e whai po o se se. O le awhiawhi la le nei. O le au tau mawhai e le fesoa soani e le anganga pa ia re nei awhiawhi. O le au tau mawhai ia matua I wha manino le lei lau wha alongo. I le leo le atua. O le ale mea e te iloa ai ele o sa o le mele ele o taita ia o ele anganga o le atua. Right? O le ale mea te iloa ai te manao ia matua wha manino from scriptures. Pe wha awhewhea na e iloa le mea laifina ngalo ai le atua ma le mea ele o manao ai le atua. Amen. Ia le la tātou o tātou te taratala noa te manao ia umai fule awhiawhi nei makua I mangingo le lei lau whaalongo. Okay, so se teimi lai to I tupu ai le mea lei tutono o lau loto e whamela, le alau o uloa, that's not God. Ai a kupulisi me now I know that's God. O po whea le mea te iloa ai mamatua I manino e lau whaalongo le leo le atua. Amene, e aona e iloa le leo le atua wa e le iloa le leo le atua. Ia, rona winga o le telo whaatonunga whea tu ile atua ia te oi, whai atu le atua ia te oi le mele whai, ai ke le lango ngā le atua, whai atu le atua ia te oi, e ke le lango ngā le atua. La lave whai aku le akua, wa uma whai aku ngā le akua, ai ke le lango ngā lava, ngai whai maila ia, le atua langa ke le I whai mai. Langa whai aku le atua, o lona e te le oiloa o le atua na whai atu. Le whia whila nei, umai whonga, o le ailo o I foi, o te iloa. O le amanino e fo I lau whaalongo ma o le alavea ia mai ai o I le tele o whilwhilinga whai. O te iloa e tele I o ni tele ni a foi, ni lounu mani mea na e alu whai, e le I whai atua I le atua na alaua e tinga ina e totongi. Tele ni mea na e whaatau, pe tele fo ni mea na e tango fo wai, na e fo ia ai umai fonga, wa e tola ngono, angai loa a wale avea. Ai tusa o laite avea ia sosoangi ai. Ai umai fonga o le kau whaavalea le mea na whai, o le te lei o le tāu o le taita ia o e mo loula ngono le leo le atua, I louloto. Ina ia mawhai o nā aua na inga oi le ti apolo mai ate oe, aua fo ina I whaase se ina oe le ti apolo. Amene. E to tonu o le tusi a ngā luenga, mai le tala a Paulo, o le mea lea, let me read this first, o le mea lea, o te tau mawhai ai au, ina ia maua e au le loto fuatia I fo le lei le atua a toa matangata e le au noa.
o le foi upu lea le ua tolu e vaenga o le tātou prokalame o fai tau lava. To tele ni so aunga I pei o le sia kei ngā e fai kau kuro fai upu fa mai e fai kau so o la fai upu o la ukamanga ke lo la kifanga vo I le masainga sau ai mua la makala kifanga ai sau le akole o la langi ai sau luma mali universal. Le sau do la o ka singi nga sau do le fa kwa makala kifanga lo sau do mali la langi sau mali universal ai ku dunga fa mai sau so o le aka. Mo ko vo ya kifanga ai makai le meanga le sau do mali ko se sau do le meanga ku dunga la kwa manga du ko fa mai sau so o le aka. O le ia maka le aka fa mai sau so o le aka. E le kai me te fa longo so e ko maka ko foi upu I fa mai ko fai kau fu la foi upu wana I maua o le ia maua o le nganga o le na wa ia ile sua susu le suia I pole upu le to amen foi mai o le mea le au te tau mawhai ai au ina ia maua au le loto fuatia ifo ele lei I le atua a toa matangata e le au noa. Because of this, I always try to maintain a clear conscience before God and all people. This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and men. Amen. E tāua I le apostolo lona loto fuatia ifo po le conscious. Na o tala noa mua mo whai atu o le conscious o le leo lo wanganga e te iloa ai lea le lei ma le leanga. Le mea sao ma le mea se. But let's go through the scripture ina ia avatu ina ia awana I e whaapea o le opinion and namara interpretation are given. But tonight, le la wale whaali atu whai upal tuspa I e te iloa ai e le oso opinion po osa interpretation o le interpretation al tuspa ia. O le conscious po o lo loto fuatia I fo le lei o le leo le nao lo wanganga. E iai le leo lo mawhau. E iai le leo lo tino. Ai o le conscious o le leo lo wanganga. E to tonu le Roma. Amen. Roma lona mata upu e lua. Tanu el apostolo Paulo I. Let's go. Amen. I want to read verse 15, but te mana o ia tātou whaitau sina vaenga mai lunga tu ia tātou I lore, mea lai tanu el apostolo a. Let's pick up from verse 13 for mai. A waile ta wamia tonuina I luma o le atua e ua whaalongolongo atu I le tūla fono. Ai peita I oe ana I le tūla fono. E ta wamia tonuina I la tou. A wape a whaifua e nu ese e le o iai le tūla fono o mea e tusa ma le tūla fono. E ui ina le o iai le tūla fono. Ua ave I la tou ma tūla fono ia te I la tou. Whai mai lo whai upas fulma lima. O I la tou ia ua I loa mai ai le ngā luenga o le tūla fono ua tūsia I o la tou loto. E o whaatasi ai fo I o la tou loto fuatia ifo o loo fe whaalea ngā I fo I pe fe whaatonua I o la tou manatu. Tato atu whaperetani e le upule whaali liu mai ai le vaenga lea. Let me read the Amplified version for my. They show that the essential requirements of the law are written in their hearts and their conscience, their sense of right and wrong. O le winga le na o le conscious po o le me te loa hai lea le leo le mea se ma le mea sao. O le leo lo wanganga, po le leo lo wa lo tangata I totonu, e te loa ai po o fele mea se ma le mea leanga, ma le mea sao. Po o fele mea le lei, ma le mea leanga, le mea sao, ma le mea se, fo mai le tala le tuspa I o tangata la ia, la tau te le o I loa le tu la fono fate ta inga, e tangata atheist, tangata na, la tu te le malama I le tu la fono le atua, a ole pelo au ngoi, la tu te le tonu I le atua. Some of them la tu te le I lor tu la fono, ai a o lo na whanau sana tama, pe whanau mese pepe, e o ke meki ale I lor tangata na, o le mese se le fasioti tangata.
E loa e lona loto, lona tangata lai to tonu, le conscious lai to tonu, na te loa, e le sa o lo tango fasioti le pepe. Tu sala o laua iai to tonu le conscious o le tangata le leo le nao le anganga. Le ala tala noa i le apostolo i, whamila ia. Their sense of right and wrong, their moral choices, bearing witness and their thoughts, alternately accusing or perhaps defending them. O lea lai e ese le tā ua o lo conscious po le leo lea, e te ilo ai, pe sao, pe se, pe ke whaia fo i se mea, whawhewhiana e lo wa se oe pe o lea, po le mea na familia tua, pe o le mea na familia tua. Hallelujah, tā ua la lowi loa le lei, o le leo le tua pa na ua whaalia tunga whai upo, whai loa tu ia te oe, o low conscious, po le tangata le to tonu, o le tangata le na o lona leo, o le loto fua tia ifo. I lalo i fol fasi mea le, fua mai, o i lato ia, ua i loa mai ai le ngā ruenga le nganga whai upo suma leo no. Fua mai, ai whaasala ina i lato i le aso e whaamasino ina ai, ele atua, e Yesu ke riso mea lilo a tangata, e tusa mala utala le lei. O mea lilo la le to tonu o low conscious. Amen. Mea i to tonu o low loto, a whai o nai le lei low loto, o le whaanau nau ta inga le fiafile nei, o no le upar tus pa ia whai mai e aua e te whaati ngā i le anganga pa ia. O le tele o teimi o nai ta ita ia o e le anganga, aua e te whaati ngā iai. O lala e tala noa mai i le apostolo, e iai le mea o nai loa e low loto, o nai se, a ngā lava e te ai, e ke pretende e te le o iloa. A naua i loa e low loto, your heart o laua ta'u atu e low loto, o ngai ke se, a la lava e ke pretend innocent fo lele, pei e ke le ilo se me o tupu, foi mai la ia, i le aso lea, e whaamasino e oi e sule mea lilo nai low loto. E le o iloa atu e loa, e lo to o lua o lau whanau o au wo o lau ainga, lai te ata mai pea oi o lai te innocent ne mea lai tupu, but yet o to tonu o low loto, you are not innocent. O le mea le na e le aise se mawhaina tu inu mo ne atua. So, whawhewhea o na iloa e tā vita wa se. Wa o le upartus pa ia fwe mai o tā vita o tangata e tusalo na loto ma le atua, o mo le tangata e tusale loto ma le loto le atua. Tu atu mua i tonu o le tusia Samuel. Mai se whaata i ta inga i tua i tamale o sa oai, tā vita ono tā vita. Paulo ka ngaka lai kala ngor kuspa ia i fo ilongo loko. Maua le tangata e tuso ma loto, la loto ma loto le atua. E whaakusa i loko kama leo ka vika. E to tonu o le tusia le lua Samuel. Mua Samuel. Mua Samuel o lona mta upo e lua wha. O le tala lea ina ua whaapupu le tala ina ua alu saulo e tuli ka vika. Kei mi fwele ua kuli e ka e aifo. E saulo ta vita e fasioti a ta vita. Ua kuli ua sola la ka vika. La kulo ka vika ua lafi maua malanga au kau. Manga tangata e muni a ta vita. Ua wala lafi ko kongo le anga. O i piko ala i kua le anga. O lau ola lafi inga. Ai o aku saulo malanga au e ako e su e ka vika. Lau o aku mo moe i lumo piko i lumo le anga. Kuso e kasia le anga. O lai kua ka vika malanga au kau. E leo i loa e saulo lai kua i o. A leo aku saulo malanga au kau mo moe i piko i lumo le anga. Le anga lava le tasi. Lea loa la. O lea lau o me tatu fai tau i. O lea lau o ilis ka ngaka u fai mai a ka vika. Mai ka vika. O lea avangoa kongu a lea la. Bo aku mai e lea kua ya. Ku mai e lea kua saulo e lo lima kua au kau. O lea kuli e saulo ka vika e ia fasioti a ta vita. O lea o le mafuanga le na leo wala ina alu saulo e tuli ta vita e ia fasioti a te ia. Fai mero le fai upe wha. Mantua ia lau oko iloa lau kongo leanga. Piko i kua leanga. Ma lumor. Mi picture fo oilo mafufau fa o ngale power of your imagination. Te mafufau oi. Kua leanga lai ka vika mla au kau. O luma la. Lea lau o momoe saulo ma la vanga le piko i luma. Ia. Kako fai kaulo i fai mailo la ia. Ona fai maile o tangata o ta vita i ate ia. Whauta o le aso le nei na whetalai ai ova i ate oi.
Whaauta o te tuu atu le ua ita i a te oe i lo lima. E te whaia i a te ia pei ona e loto i ai. Wa saule sia le inga ngā whaia kāwi. Ko le aso kongwangi le ngawhai mai i o vanga ke kua mai e lo fili o lima kia. Whaia i kusama peonga e loko i ai. Lona winga. O le a kem kongwangi whasio ki e loa. Ai whai mai le, o le mele na tupu, whai mai la ia, ona tū lai leo tāvita. E le i manga o ka vika wa le mele le loto tāvita. Whai mai, ona tū lai leo tāvita, ua ia se sele ese le mū le pito ofu o saulo. Whai mai wa kango, e le i kango whasioki, au wa laku wa ile piko le ofu, wala imo moe, laku loa se sele ese mani piko le ofu. E tau, no, o lai tau mawhai e tau ya saulo, o lasa ia i he was right there to kill him. O lea tau mawhai e prove lang na point ia ya saulo. Tau te loa sometimes e ila ngona whapena ia te i tātou, we try to prove a point. Some people will say like, you know, e like ti server ka ngaka ngari mea nga. Kauanga whai lau kala ngā langa i oe. Leilanga saka kauanga whai lau kala. Se wa make awa e whai lau kala ngā iei. Whamaila i o tala tuspa ia, e o ngā kango ka avika se sele le pito le ofu. Ai whai mai lalo le whai upo e lima, e muli ane, ua tuia le loto o tā vita i ate ia, ina ua se sele ese le pito ofu o saulo. Whai mai le tala taita, but then David conscious began bothering him because he had cut Saul's rope. O le leo to tonu o le loto o tāvita, whai mai matua, whai mai watuia, it's bothering him. O te ilofu ina e tupu ia te oe, wa e whaia se mea e te whaalongo atu i lo loto, ma low conscious e te iloa e se se. O tāvita la, o inana iloa i e tāvita, po o le loto o tāvita, wa iaila na mea wa whai wa se se. Wa makua i le maua i se file mu o tāvita. And yet, ngā o ki pinga o lea, o le kupā ofu o longa. O lona, pretty much o lona matai. O lai kauma whai e prove i langa point. Ai o le tangata e mamale loto, e o lava i le mea lea, na te iloa le lei, wa se se. Lea lan fo mai i fo i, wa tu ia i le loto o tāvita. O inana i loa i e tāvita o ia wa se. I leisi tusi fo i le lua Samuelu. Lua Samuelu e lua. Lua Samuelu e lua sfumalfa. O i le tala lea, foi mai, o i le toa sa lea o le atua ia Israelu fa pupu le tala. Ina ua tango ia tāvita ua whaitau ia le au tau. Whaitau le au tau oile, whaitau le numero tangata Israelu. Ona toa sa i rola i o le atua. Ina ua toa sa le atua ia tāvita e tusa malana na whai. Let me read this first. I luma i, whamele upo le lua Samuelu e lua wha, fo mai, ua toe tupu le toa sa o Jehova ia Israelu, ona ia whaalu watu lea ia tāvita ia te ilatou, ua whaapea, alu ia i nā whaitau ia Israelu ma Yuta. A e whaitau i le whai upu mua lea. E whai mai o lea tua na whai a tāvita. E alu e whaitau. O i fwoi e tere na play me tangata lea tua fo mai o lea kuang wha o so ka avika e alu whai. But what I'm trying to say here, there's also a conscious here, right? Whai mai le tala tuspa ia ua toi tupu le toa sao Jehova ia Israelu, ona ia whaalu watu lea ia tāvita ia te ilatou, ua whaape alu ia i nā whaitau ia Israelu ma Yuta. E le mena le fia i le atua ia Israelu. O le atua na te sila fia mea uma, but I want you to see the point here. I le moli mau lea Samuel, o le atua le na whai mai ai, i luma i le moli mau o tangata na tūsia, i le nofua i ngā tupu, mua nofua i ngā tupu e lua sumatasi. This is the same story.
a o le moli maula lea no fo inga tupu o luma le tuse Samuelu e pe o le tino fo le pio au le ki vai merkingo lea a o tua le tuse no fo inga tupu pe o le o nga kokongu ma le tile ulua mai le fatu o le ivi ma a vaengo tōtongo tangata tu sala le tuse Samuelu e pe o le tino le fafo a o tua no fo inga tupu e pe o le au vivi le na o le tele o tala o ipo o mea le tonu pe o le x-ray vo ile lea foi mai la le moli mau le tusi le al mo mono fo inga tupu tangata le tusi le foi mai ua tu la i mai sa tani ya Israelu ua ia faaoso ya Tavita ia faita wina Israelu ile moli mau la le tonu le au vivi o lea o sa tani lena faaoso so Tavita e kango e faitau Israelu ele o le tua ele o le atua te lole upa tusi ngā ruenga lena foi mai ena ia tu atua o ia lua ngā ruenga e lua foi upa lua tolu. I want to show this because this will be confused to some people. Le nā turo le atua tono lua ngā ruenga e lua o lona foi upu e lua tolu. Fai mai, ona fai atu leo Peteria te ila tau, ia sala mo ia ma ia ta itasi, fai upe lua tolu, i lau mauru fai upe fai tau. Lea, fai mai na lua tolu fo mai, o ia ua tu ina mai e le pule tonu ma le sila fanga le atua ana mua, na maua o ia e outou, ma outou faa mau i le la au ma fasioti i lima o tangata faa le tau pulea. O le tala noa ia Yesu, o le whainga o le faa o le tanga, o le whainga o le faa o le tanga o oi, na tango Yesu avelo nā tali i lima o tangata leanga. Right? Amen. Na fai e le atua, na tango le atua mailo nā tali i ave le lima o le fili, e fasioti lo na fili. Ai o le taulanga a le e fasioti lo natali ai o le taulanga le nā mo o le tose tele o taimi mana o ile atua e faise fa o le tanga e pe e fa o ngā e le atua lea e pe e tu e le atua lana whanau le fili. It looked like that. Po e tau mua mai la pe fo Yesu o Yesu la tali o le atua ai na tu mai o na fili a tangata na ino i le atua na lato fasiotia ai o le ala le nao tātou i le fa o le tanga. O le tō ninga fo i le e pe wha pe nā fo i le nā turu o le mele tupu i le tala le tu whaitau o tunga. I tua la le tusi lea le mua no fua i ngā tupu. No sumatasi, e le o lea tua la na wha o soa ia Tavita. La io satani na wha o soa fo mai, ua tu lai mai satani ia Israelu, ua ia wha oso ia Tavita ia whaitau wina Israelu. Ya faitau o le tala i se teimi muriane ba o leo te mana o te alu le ina ua faitau e Tavita le tala whaapupu faikau roka vika faikau ua faikau le au kau orka malo ka vika makangaka mana tu autou o leo ua wha moe Tavita i le malosi au o leo tu e wha moe i le atua ua faikau le au kau o ka vika fai mai le fai upa se fulu ona tuia leo le loto Tavita ina ua uma o na faita wina o le nuu. Ua whaiane Tavita i a Yehova, ua o matua ngā sala lava i le mea ua o whaia. O le nei, Iovai, ia e whaamangaloina lau au auna i lau a mio le tonu a wā ua o matua whaavalea. But after he had taken the census, David's conscience began to bother him. O le loto Tavita, nei loa mai lona loto, o ia wanga sala i lumo le to wase se. Right? Wa le ai se file mu i lona loto. So o se, le atato wo i le afo, le taita inga le anganga o le atua ne ia fiafi. Amen, a leua wha manino mai tonu i, o i e te loa i to tonu o lo loto, to tonu your conscious, o inai te loa ai le mea se ma le mea sao. E te le filifilia le mea se i lo mafaufau. A tonu i le mea sao i lo mafaufau. E tu atu i lo loto ele o iei se file mu i lo loto. Le ala o fai atu, muli lo le mea nai fai mai lo loto. A fai o lae sao i lo mafaufau, ai le o iei se file mu o lo loto.
Le tu whai atu ia te oi, po le a lava ma le a aua ne I e muli muli lo mawhauwhau. The Bible says trust in the Lord with all of your heart. Don't lean on your own understanding. In all of your ways, acknowledge Him. Right? For mai ia e whaatua I le atua ma lo loto atoa, ai aua te whaalango I lo wata mai. A ho ina le o ngā tasi lo ma whau ma lo conscious mo lo loto. Muli muli lo loto. Aua na I whai e lo ma whau whai unga. I trust le atua ma le leo le atua na I lo loto. The Bible says the spirit of the man is the candle of the Lord. For mai o le loto o le tangata, po le anganga o le tangata, o le la mepa lea le atua. O I le tala noa I le atua. O lo mawhau la, e le mele make sense lo mawhau, e le o whai mai le tuspa, e aua le whao ngā ino tātou mawhau si tulau. The Bible says don't lean on it, which mean e whao ngā. Whao ngā o tātou mawhau, ai a ho o loi le mea ua e le I loa po le ale mea la whai. Trust in the Lord with your heart. Va ai le leo le atua nai tutonu nai tala no atu ia te oi, aua le whai le mea na, no peace. O I foi, o le kele I o whidiwhilinga e umai whonga, wa I se teimi wa e tango I fo, hai se mea, wa umanga e avea e whalongo kuro roko, ma e, angai loa e awa le avea, si waka mau whai yaku fo. Wa e foi sa polo misi wa e whai yaku se si, ia, lela whai, lela ukanga whai le mea nga, lela ukanga whai, ai umai sa uri whalefa mai e, pe wa mau whai e ala ukala. Wa tupu ia te oi, ia, te langa nana tupu fo ia te oi, no condemnation, na tupu fo ia te au many times. Many times. Ioi, wa umana e whai se tala, whai se folanga, ai toi nofo, e toi whanong kurau loko. Sorry, angai loa e awale whai. O le upar tu spa ia, tasil tangata te lea, tulona whaale tō nunga nei lo le vali, o le tangata e tau tala ai li mawhau. Yeah, whapeaka ika ai o le vale worse efa mai no, ele worse le vale, e worse le tangata e tau tala ai li mawhau. So, I telo teimi tātou te tau tala ai ma whai tala, muli ane, whaalongo ka kako loko, angai loa e awar whai ala kalanga. O toi sala mō lo loto, nau whato ala ngona e lo loto lea. And yeta, so lea la tato o tusia Samuel, o tusia Roma, amen, hallelujah. Roma, o lona mata upu e valu, hallelujah. Famele tala le tuspa ia, feu sumal fa. Let's go verse 14. For mai, awa o ilato uma, wa taita ina e lea nganga o le atua, o ata lii I lato o le atua. O lato la ia taita ia e lea nganga o le atua. A tonu e alana ta ua le mata upu lea. I le o langa leo tātou iai. O le tele I o mea whao soso I le stangata e alu whailea mea, o mai fonga, ngaure kupe I. Sometimes ia lo wa ia I lau whainga malanga, lau whaia ma whaataita inga. There's a lot of people approaching me mo mea online marketing, mo mea fo I lea ke sign up I le mea Bitcoin ma mele nei. I have nothing against those things. No, o te leo whai atu, te leo agui ai. Pa o le telo te mea proteia o tangata, I search my heart, there's no peace. Fa mai tala ka ngaka, subscribe le mele ngai, it sounds nice. Right? E mana ia fo le whaalongolongo le whaamakalanga mai, and a lot of my friends tele nisi o wo no fo I saingi ai, sign up I ngā mea, ho o marke mingi o ko fisilia kuai, o wā mai a le. Tō mai son, wa ngau, wa I ngau, ele iwa aiangi kupi, o le mea o le fololanga o ka avale o mele ngai, I'm telling you, there's no reason e foi, wa e telo tangata, e popular lo se mea, pe ke ua ise mea wa popular wo o mai ai tangata. On fa mai magai ka koe whairanga lai popular. That's not the same as being led by God. Mea na ta ole muli le mea lai popular. O le toa tele fo ia, e o e whai mea lana lai toa tele istangata e whaia.
A o aku lo iwa manga ia mai le whainga le vaenga o le mea lea sau fo mai manga ia si ai kia la ka unga ko whaia fo le ai kia la we lai kupu maola i le mea la vaenga la lai fiu e unga kuru whai au se whai le mea lai o lai ta ita ia i mea o lai tutupu. Some people they being led by opinion. Ono lau wa mafua no na whaia se mea ono lai mafau fau this is what they think. O le mea le lai mana na o ita ngata la. Le lau kango i whai le mea le lango mea lai mana o ita ngaka la ngei. They are being led by their opinion. Mama fau, they are not being led by the Spirit. Sometimes people are being pressured to do things. Right? E le taimi e pressure to ai e nisi me sa uo no latu i whale pui a so lau te latu e mato atu mal mato maftanga e whainga luenga a tā la i le whale pui a so la ai sa uo nga o lako ka wai ia utala noa lo whai atu i sa uo na whainga luenga le bank actually wa mai ia makalango msia uo fo mai kelo makua i pressure u le kelo wha afika hauti i le kelo wha lave makua inga o fua onga mea ka meki a onga kwa i pressure ia o kango lo wha o ngare kupi. Yeah, i whaia sa utara nā so, but now I understand more. Lot of us is being moved by pressure. Ono le mea lai manatu i tangata, ma le pressure mai o me tupu. Le la ofa tu te oe. O le a lava se mea e pressure i oe po le a. A whai e le o iaise fi le mui lo loto. O te whai aku. O kei loanga le eise file mui le tangata sa te mo whai ave se tupe. Po le a lava, po o se wha lave, po o se sifo e aluaku ia ke oe laku ea. E laku ia ke oe au mai se kupe ke vai e kungalala au ti se i tūlong. A lai aluaku ia ke oe a e whaalongo ki lo loko e le eise file mui lo loto. Aua. Ona e te leo loa, you don't know what's like they set up. O tō vai le sau nga oi le mele o sau ai ngei. O va ai oi sa mo o le singa oi sau o nga ofu makua sau ai ofu le lei pe or kanga ka officer. Sau foi mai o ke whinga ruenga immigration mai passport me nga ke le fai. Sau pe or ka fa pe ngar sau nga oi. Ona se e tia le o tangata iai. Fautuanga au check your heart. I fa along to it's not kind of if it's not right not quite it's not right. E wha longo kua whangai tue. Pea e le sao, keiro, e le sao. Yeah. Mo sinka mai masau ke isi ya. That's not right. Check your heart. Siaki lo ono o ina taita ia i I'm telling you, o le alawe ia mai ai oe mai le tele o mea. Pe a o ina taita ia oe le anganga o le atua. We learn to follow the peace of God. Tele o whai unga ma whiwhilinga, like, I am not perfect, I'm telling you, I missed a lot of things. Tele o mea wa misi. Ia ai unga le kakango ka ike whaise whakai ka inga. No mana tua ile te mea o whainga ruenga, I think I shared this story before. No whainga ruenga ile, sa whaile maa kuria. Ai te ua wala au meile puller company te au le siasonga, me ke laku. O laku lofa meile puller company ke o me Kevin. O leo manga o kampangi e sosoangi aku ia oe malau pisingisi. Aku okay. Mai o leo ia le si mako ka vale le vengi lea. Le la asi le la fa o popo i lau kong kalake ma fa ke le ka o mai se lau mon kupu afe le kupe mau o kong kalake le il tausanga. So le fa ku lau kala ki mi fa makala mai ngu me la ola se manga yo. Ke le yo le manga yo fa pia soli. Ke minga o lai su e uma kanga kan kong kalaki nga ke mi I to tongu ai o nga ruenga fa akuria lai fu e kure kanga kan kong kalaki le o American pangia wa ka fia nga ke mi ka fa longo kwa sa ro fa si ko ro ke lo ka kalo ngi ke mi kwa ku le tua po le alongo fingalo ya fa lo le ma kalo so lo ma fau lau ke ma fau se lau mo kupu afer kausanga ma ngai o le tio la kuso o lo ma fau vo le vapia ko lua kausanga fa kau le fale kuso o imagination o ma fau e sia ke kule loko ma kwale ai ya se file mu ia nei mas file mu o la kula la fa kali me kampangi ma le pepo o umanga fa mau la lo o umanga fai kon kala ke o la sengi kon kala ke vo le
o laku lo fai lau ave lau fai ai malia isi pule o fai kwa malia o ko loko ko fingalo paua leo la o te kinga le la fo ia le tio ko so le sao le nga sao mai mo kwa manga ia e la ka ngalonga lua i ma fo company e umalo a ua ko sai o kere ave le tio ai o le kaimi anga fa alongo ile se inga nga wa o solo mala kwa manga saingi lo ia i lo ma fo fau ka ke alu am lo fa pe wa mai mau anga i lo ai saingi ai ku so lo file munga lo loko ha lo ma fo fau se o le ka ke ma fo fau vo le fa ilonga ka la lo ka ma fo fau nga e kwa pe ku pe vo le mo wale o ke aka wanga fu e mo fu ka ko ke lo kaimi o le mea la tupu pe nga le lua vai aso drop le makeki le anga marka avale le tio lenga ku o ke sainginga drop le makeki le anga ka avale la ukamba nga u ko fisidia ku vai aso longa ko fa marka la ukamba inkia nga ko isala mo ai longa sainginga ko kalaki nga kele e lo ale me me ku pua a le keminga o ka ngofo fo ide mo ka fa fikai ide ku le tu fa fikai mo le keminga instead of a make 100,000, I'm going to pay 100,000. Iko kongor kampangi, le la fai ngā luenga nge kokongi. Se va ai lai ai. Anga fa apea nge le muli le file mu o le atua. Pe anga fa apea muli nge lea. Led by money, led by opportunity. That's not the same as being led by God. Ta tauna ta ia i tātou e lea nganga o lea tua because I missed a lot. Tele me no umisia, sometimes e umano o whaia se tara and a lot of time ke whaia i se kala and then I just realized like, man, my heart is like, hey, sorry, I was talked before, na whaia tuli tala ile I mawhau. Se, kau ma whaia clearly conscious. Wha ma conscious, ia e langona ba, o le a lava se mea e pada inga low loto. My advice, actually, that's the truth. O le a lava se mea e wha lave low loto. Any voice, I'm telling you, awa le whaia. Hai wha alongo atu ele o iese while mu, toi tatalo ile atua se iai le while mu. A whaia le iese while mu, awa le whaia. E te le uloa le mea tupu muli ifo. Only God can see it. Le wa tuana fa ta inga. You know, when we learn, you know, wa ina fo ile muli le file mu o le atua. Ina ua umai fualo uma fau $100,000 ai male saingi lenga ku saingi ele mele ngai ai umai fonga 3 weeks later. Ai fa mai lo kama sa le inga nga ma ku ai fa me kia Kevin so le pe yanga e lo le mele la akupua fa ko kire lo se me la akupu. Ai le ia so file mu saingi ai. And I know that's God. O no, the Bible says it for upasfuru no for mai. O lo o moli mau mai lea lava nganga I o tato wanganga. His spirit bear witness with our spirit. Right? O lea nganga la o lea tua. For mai o lea nganga o le file mu. The spirit of peace. Right? O le file mu, o le nganga o le file mu, e te iloa le leile nganga o le atua I le file mu. Te iloa le ilo na leo, o le conscious la lea, e ese le tā ua o le whaamama ina ia e langona le atua, I le telo taimi, ai maise lava au fili nga Au fili nga whai ia e langona le atua, le na tātou wona ia tā vita, whaafewhea na ilo e tā vita, wa se ilo mo le atua, na ia langona ilo na leo, wa le aiso nga file mu, e whaelua ia kua, wa leo ia se file mu, ana le wha sala mo ilo mo le atua, e lea. Te ilo le mea pito I siri le nā, o na tā ua, I le tātou whainga malanga le nei. O low conscious. O le, I le tusia e peru. Amene. O lona mta upa iwa. Whai mai le upa tuspa ia. A o ke riso ua maliu mai, o le whai tau langa sili I mea le lei atali, ua ui ane I le fale whetā wha I e sili ona le lei,
ma ona atoatoa, e le whaia e lima, o lona winga e le whaia wha le lalolangi nei. O na ulu whaatasi lava lea o ia i totonu o le mea pa ia, e le male toto o oti ma tamai povi, a o lona lava toto, wana maua le tongi ola e whaavavau mo i tātou. A wā a whai o le toto o povi poa ma oti ma le lefu o le povi whawhine ta anoa ua sau atu wai i e ua leanga, e whaapa ia ina ai e oi le whaamamaina o le tino, e le sili ea o na whaamamaina o outou loto fuatia ifo ai ngā luenga e o tiai, i le toto o ke riso, o le na avatua o ia e le anganga e whaavavau e whai mataulanga e le pona i le atua ina ia outou au auna i le atua soifua. Amen. Se utoe whaitaua atua le whaaperitania. Just think how much more the blood of Christ will purify your conscience from sinful deeds so that we can worship the living God, for by the power of the eternal Spirit, Christ offered himself to God as a perfect sacrifice for our sins. Amen. E ese le tā ua ono le whai mai le tala le tuspa ia, ina ia outou au auna i le atua soifua, a e au auna i le atua. E a ona e au auna ua wha mamaina wha mai le tala tuspa ia wha upasuma le wha, e le sidi e ona wha mamaina o outou loto fuatia ifo ai ngā ruenga e o tiai, ua wha mamai le atua po ua tango Iesu wha mamai le conscious. Ona i lunga atu, i le whenga inga tuwai, ta lunga atu wha asolo mai lau whai tahu o mwai upo e iwa whai mai, o le wha atusa lea e o mai i nei ona po, o loo avatuai mea alofa mataulanga le tala noa le whenga inga tuwai mea alofa mataulanga le whenga inga tuwai wha mai la ia, e le mawhaia o na wha ato atoa ina i la lona loto fuatia ifo o le au auna iai. Amene, whai mai e le mawhai o na wha ato atoa ina i la lona loto fuatia ifo o le au auna iai o lona winga, e le o tangata le whenga tuai, e le i mawhai o na au auna i le atua i le loto fuatia ifo. E le i mawhai na au auna i le atua mai o lātou loto. Pe le i mawhai na muli o lātou loto. O tangata o le whenga tuai, lātou te le i la ngona le atua, o tangata ia na angasala. Ngō a whai le angasala, ai makua le la ngonga e o lako loko le angasala. Le la tātou talatan noa i se vaenga pito i sili leo na tāua. Ona, o leo whai mai wa wha mama i le whenga tuai na whai a ia taulanga ma mea na ofa i le tua, mea umalawa na whai i le tua, ai le i ma whai na whai e tangati o lātou loto. I tonu le tusia Roma, tatu atu tasi e tua le Roma e lua. Amen, ti kau vali le hata lea. So ani mea le nganga o le tua. Amen. Pia e lau Roma ari. Roma lona mta upe lua. Whamele tala le tuspa ia. Hallelujah. Let's go to Romans 8, sorry. Romans 8, Roma valu. Tato amata malipito iluma. Whai mai, ole nei, ua le aise whaasala i e o ia ke riso Yesu, o e le sa vavali i la le tino, ai la le anganga. A wā o le tū la fono a le anganga, o le ola ua ia ke riso lea, ua tuu sau noa mai lea ia te au nai le tū la fono a le angasala ma le oti. A wā o le mea na le mawhaia i le tū la fono, ina ua vai ia ona o le tino, ua whaia le atua i lona awina mai o lona lava halo, ua tino tangata angasala, o le taulanga fo i mō angasala, na ia whaasala ina aile angasala i le tino, ina ia ato to aile a miotonu i lale tu la fono, ia i tātou o e sa vavali i lale tino, ai lale
savavali i lale tino, ai lale anganga. Na mafua no fai tau fai upu lea, o no fai upu e tolu fai mai, au wā o le mea na le mawhai e le tū la fono. E iai le mea e le i mawhai e le tū la fono. Amen. O le mea e le i mawhai e le tū la fono, tika ko kumua mua, e tono le tusia mata yo, tato ua su, me le mea e le i mawhai e le tū la fono na fai. O le tū la fono, na mai le tū la fono, ai e le i mawhai e le mea e le i atoa ai le tū la fono. O na wha mere whetalai ngā Yesu i to tonu o le tusi a mata i olo na mata upu e lima. Mata i olo na mata upu e lima, whai upu e luas fuma le fitu ma le luas fuma le balu. Whai mere whetalai ngā Yesu, ua outou wha alongo na whai mai e ana mua, au e te muli lua. Amen. I don't think that's a verse that I want to read. Oi, Luka. Sorry, Luka lo na mata upu e lua wha. Hallelujah. Whai upu e lua lima, whai mai. O na whetalai atu lea o ia ia te ila ua, o tangata vā lea maloto whai ngata o na tari tonu i mea uma ua whai mai ai le au pera wheta, e le te tau ea o na ti ngāre ke riso i mea wha pēnā, i le o ai o ia i lona mamalu, o na wha matala ina ai lea e ia te ila ua o mea ua tūsia ia te ia i tusi uma, ua a mata mai a mose a toa male au perfeta. Le tala noa i Yesu ma wha matala ina i Yesu i le au vaenga lea. Le au vaenga fuinga sava vati. Le toa lua le na sava vali mai o ino ua maliu Yesu to e tu mai no la ia ila alu la sa valinga lunga le au wala ai la tu Yesu join ai la e tatal no ai foi mai o kangaka i o tusi na tusia ia te ia ele o ilo e tangata nei ele o mafai ona langona e tangata nei o ila ile vaenga le tano mai ia ile la le upatus pa ia foi mai tala Yesu no o ia na sau e fa tau nu me na tusia ile au perfecto mo ia na sau e whaatau nuu mea na tūsia e le au perefeta mo ia. O le conscious lao tangata, po o le loto o le tangata, le sau Yesu o le mea le i o le tūla fono. O le mea le i mawhai o na o le tūla fono. O le wha maritala tuspa i le i mawhai o na wha atoa ina. E le i mawhai o na wha atoa ina i le tūla fono. O na whai maila i o le tusia a Roma le na tātou whai tauana nei. Roma lo na mata upo e valu. Whamai awa o le mea na le mawhaia le tūla fono ina ia vai ia ona o le tino ua whaia lea le atua ilona awina mai o lona lava alo. Ua tino tangata angasala o le taulanga fo i mo angasala na ia whaasala ina aile angasala i le tino ina ia ato atoa aile a miotonu i la le tūla fono ia i tātou o ele sa vavali i la le tino a i la le anganga. Amen. Ona toi fo ilo la i tātou to atu la tu se e peru. A tonu le la make sense i lo lau fai tau tu se e peru. O le mea le i mawhai ona whai e le tū la fono. Ele i atoa le tū la fono. Ele i mawhai e le tū la fono ona wha ama le loto fuatia ifo. Ele i mawhai e le tū la fono ona differentiate le leima le leanga. Ona o le tū la fono a ia. Fo maina mai e ta i tātou ia ke riso. Ele i mawhai la le tū la fono o na nata lava sa ngata lava le tū la fono i fafo. I tausinga fo i le i fafo i le aua le pepelo, aua le ngoi, aua le o le tango la tausi le tū la fono na sa ngata i fafo i ngā. E mawhai nga e kausia umarku la fongo ngā. Aua le pepelo, aua le ngoi, aua le whaia le mea lea. Ai le mea le i o le tū la fono. O tau mantua fo e tala Yesu le na whai mai le na whetala i Yesu wha mai awal muri lua. Le nga whai mai le tala, I think it's John Tusia, is it Matthew? Let me check this scripture if I'm right. Hallelujah. O le conscious, e le i mawhai ona fuluina ia le loto fuatia ifo le tangata e le tūla fono. I le mātai olo na mata upo e lima. I think il whai upo e lua fitu. Fo mai wautou whaalongo na whai mai e ana mua, aua e te muri lua.
A o te whai atu au ia te outou, ai se wa ai atu i le whawhine ina ia manao i ai, ua uma ona mulilua ma ia i lona loto. Tu so le tū la fono, i le whaatino ino le tū la fono le na iei na whaatino i fafo. Whamai awa le mulilua i le whaatino ngala tū la fono, a whai ele mo moe ta māloa ma le whawhine, o lona winga ele o mulilua. O le vaaila le nā i le whaatinonga le tausia o le tū la fono i le tino. Ai ai le mele i o le tū la fono, ele i o le tū la fono i to tonu o le loto, le conscious o le tangata. Le alona whitalai me Iesu i fo mai, ua outou whaalongo na whai mai i e ana mua, aua e te mulilua. A o te whai atu au ia te outou, ai sewa ai atu i le whawhine ina ia manao i ai, ua uma o na mulilua maia i lona loto. Ua uma lana whai, o laua e mulilua. O le mea la le nā ele i o iai le tū la fono. Mana tua fo ele na whetalai Iesu whai mai, o te le i sau e whaalea o ngā ina le tū la fono, aina o sau e whaatau nuu le tū la fono. E iai le mea ele i o iai le tū la fono. E le i o le tū la fono e whaamamā le mea le palapala o tātou loto. E le i o le tū la fono e whaamamā le leo le to tonu o tātou. Le conscious. E le i fufulua e le tū la fono o tātou loto, na o fafo lava le kausi e kangaka. Ko anga e alu le loku le aso lea. Aua le ai mea ai, laua tausi mea na, a o le loto, e le o mawhai o na whaamamaina le loto e le tū la fono. E le i o lai nā le mālosi anga le tū la fono, le mea le nā laina whetalai Iesu, no o sau e whaatau, no pe sau e complete le tū la fono. Ina ia ho o le tū la fono i le loto le tangata. Amen. Ina ia mawhai o na complete le tū la fono. Ona i to tonu o tātou loto, i le tusia whai launga, si koro koe ara pasi te re mā. I to tonu le tusia whai launga o lona mata upo se fulu ma le lua, i le whai upo se fulu ma le wha longo fo i le upo le atua whai mai, a wae wha masino ina i le atua ngaluenga uma, a toa ma mea lilo uma lava o mea le lei, a toa ma mea leanga o mea lilo. O le upa tu spa ia for my God will judge us for everything we do, including every secret things, with whether good or bad. Amen. O mea e whaamasino ina lai lea tua, mea lilo umai to tonu o lou loto. Lea lai le i o iai la le malosi anga o le tū la fono. E le i mawhai o na whaamamaina e le tū la fono loto tangata. O la lava ua tausi le ai le mea ai lea, kausi le mea le nge, kausi le mea le nge, a lai ita i lona uso i lona loto. E le o iai se alofa i to tonu o lona loto, o longa conscious lai hika ia ai, mai. O tō wa ai la le mea nala ina sau Iesu, ina ia mawhai o na whaa, ina ia o le mana i to tonu o tātou loto, ina ia iai le leo le tō mawha o la ina o tātou tangata, o le conscious la, lea lai tala noa, mai le tu se e peru. Amen. Te lolo wa matana e manino le points le tom fai fa matala atu. Ile e peru eiva. Lai fai mai le tala al tus pa ia wa fa matala Roma e ile mele yo o yele tu la fono po le malusi anga le tu la fono le na sau Yesu fo mai no sau e fa tau nuu le tu la fono. Ma fa ile i sau e fa le nga ina na sau e fa tau nuu ma fa ato le tu la fono. Le mele yo o yele tu la fono na sau e complete. O fea la le mele o complete ai. O tātou conscious, le na whai mai le tusi le a whai mai, e le i ma whai o na wha ato ina i la lona loto fuatia i fo le au nanga i le atua. O tangata whiola lava le lalo langi, o lea tātou te au na i le atua. Ai le i ma whai na complete o tātou au nanga, o na o mea wha le tino a tātou te au na i le atua. E le i ma whai o na iaini o tātou loto. Ai ile afo, ile saua Yesu na sauai, thank God for Jesus. O ia le na saufu fulu o tātou wā. Whaamamaina o tātou loto fuatia ifo. Ina i o tātou la ngona le atua. Ma i o tātou au nai i le atua. O lea la utala no mai loa la Roma ma toi whaamamafa mai e Roma i whai mai. There is no condemnation in those in Christ. Amen. Whai mai le Roma e valu.
Fa mua fa mai ole nei ua le ai se fa asala i o ya ke riso Yesu o ele sa vali i la le tino ai la le anganga. Mo i la tou la le sa vali i la le tino ai sa vali la le anganga le ale wingo le tala mele no fa ya tu ai auto tato sa vali to tono tato loto. A fa te lo wa se au le fa o e fa longo ko le se file mu au le fa ai whaalongo atu lai lo file mu o laua, you are being led by your spirit. E leo toi ta iala o e lo mafofau, ma whaalongona, ma reason. Tu sa lava po le ale popular o se mea, o le ale ta ua o se mea, ma mele nei. Aua le ta ia oe, check your heart. Ona e ta ua tu spa ia, ai o le tele o tatou. E leo, you know, for me, I believe e leo to o tele tangata o afoi. O lātou whaataua ina o lātou loto ma le musumusunga i o lātou loto. Ona e le tala noa le atua i lea, i lauwa ai, e le tala noa mai le atua i afoi. I mea te whaalongona, mea te whaalongo lo tino, tala noa mai le atua i lo loto. Pa to tele tangata, lātou te iknoa ina le mea le tala noa mai o lātou loto. A whaila te muri le mea lea, i afoi, muri lo loto. Te i lo wa e se fa mo lalo i le atua fo melo tal tu spa yo ole nei fa mua ua le ai se fa asala ye o ya ke riso o e sa vali i la le tino o e le sa vali la le tino ai la le anganga fa fefena e sa vali le anganga lo loto a e lo wa e se sala mo lu mo le atua amen ona le ai la io se fa asala ya te oi. Amen, no condemnation. A o tangata na, whai mai le tala tu spa ia, a wā o lato uma ua taita ia le anganga o le atua, o ata li i lato o le atua. Amene, o le tū la fono la i o tātou loto, ma le tua le upa tu spa ia whai mai o lo na anganga, e whio tōne te tātou e tu sia fono tu la fono tono o tātou loto. Amen, o lewa tu sia le tū la fono le atua i o tātou loto, e i loa lava e lo loto wa e se. Ke i loa. Ai a ho lo na fa ma au tatou loto ma tatou a funo le mea. What's the word? Wo tatou le a mana ia override le peace. Right? E le tangata te whaalongona a ua e overridinga le file mu o le atua. Wa e le a mana ia le leo le na. The more you do that, e ho lo le temi wa e le toi langona ai la lea. Se i lo loto. Fo mai leo tātou spa ia wa mafia fio tātou loto. A o lola na o tātou loto le vaenga na wa whainga tā iana e tō langona le atua. But now, o le whaamalosi, ia e learn to follow his spirit. Ia e a whaataitai o na o ina o na e muli i le file mule na. Ona o le ate le se ava noea tau fia mai o le whai unga se ma le a whai o se tala le tala fia ngai, a o le taimi lava te lo o se lo loto, wha mau lalo lo le atua, now you know that's God's voice. O lau tala noa atu le anganga o le atua, i lo manganga, la fu ufso ta i atu lo na anganga i ate oe, ma wha malama atu i ate oe, le mea te tau na whai, muri le file mu, muri le file mu o le atua, i te tono le tusia mua Ioane, ono na mta upo tolu. 1 John 3, verse 15. Whai mai, o i lātou uma o e ita i o lātou uso, o whasio te tangata i lātou. O outou i loa foi, e le ai se whasio te tangata e tū mau ia te ia leo lai whaavavau. O le ika. Whai mai a e ita i lo uso. Whai mai tala tuspa, o lo conscious, ngā e ke i loa se, o le ita o le leo. O le upa tuspa i tala Paulo, I keep my conscience clear between me and the Lord, me and other people. Ia makua ia, ma le valea. A whai o iai se mea o whaare tonu i o i lumo le atua, whaato ese i le atua. A whai wa iai se mea ua, i tai o i lesta ngata, whaale leile lua vale na. O na whamaritala tuspa ia, o lo wita i lo uso, o laua e whasiotia. O laua, i lo wa e ita,
o lona winga ta tau ona e wha maua lalo i le tua ma wha maangalo. O nā lau a, o nau a tau atu e lau loto, o lau e ika. Wha maangalo loa, a ta ita ia o ele anganga, o e wha maangalo. Amen. Hallelujah. Ona, o le leo le nā o tātou loto. A le tele o te mi tātou te ignore ina. Na e te tango ignore lo wita, na e te ignore inga whama, ia fu o kākou umai whika. Hey, aua le whaia tala nā. It's not a scripture. Ai a o ina i tātou. A o ina i tātou a i loa e hita i lo usua tangata wha maangalo. Right? A i loa e se se i lumo le atua wha maua lalo. Ina ia mawhai ona e langona le leo le atua, ma le file mua le atua. Wha manuia le atua i ate oi. O nā ua o tau mawhai e vali e tu fo i se ata le neia fiafi i le whaangaso longo le tātou awa o ngā e utei loa. E se le tāu o le vaenga i le iarulua le tātou ma tā upu i le conscious. Ona o le mea na sau Yesu e whaamama lo conscious le nā. Ona e whaamasino i le atua le conscious. E tango le atua whaamasino le tangata lilo. A o le kipe le tangata le tūla fono i le tino. A le i o le malusi anga o le a o le tūla fono e whaamama i le tangata le tutonu. Pau o le mea lafi meritala tuspa ia o le toto i Yesu na whaamama i le tangata nei tutonu. Le leo po le conscious nei tutonu. Au ala e te kou against le conscious. Au e te whaalongo kwa ile o isi file mu a e whaia. A e whaalongo kwa isi file mu a wale whaia. A e whaalongo kwa file mu whai. Amen. A i loa le iso file mu le nā tala o le a e whaia. Pio kau whaisau kala a e ke pele. Ia wale whaia. Ia malau status. A kau whaia kulau status nga ie ke whaia kua e lai ke loa le. Ia. A wale whaia. Ma tua fwore tala paulo le na whai mai i mea ai. Maritala paulo a whai e kau keva seisi i le meo ke ai ai. Me au ke ai ongolea. For the conscious sake. A whai o ke laku fwore se whale ai e se o lai whaasanga ai mea ai au laku malau mea ai nga. A whai o te ilo e tau teva e se tangata ke wisiano i lau mea ai lai ai. Maritala tuspa ia aua lea le aia. For the sake of the conscious. Se vai le tā ua te lo le leo o tātou anganga. A e lo e se mo ia e mawhainga e aia. Te mawhaina e tau mawhai. A e loa i tutonu low conscious e lea. E leo le atau te tangata. Mai paulo aua le aia. Ia pe aua fo i le whaia. E o fo i mea ai a whai ke ua e laku se whale. Ma tuala e latu le whale me tala paulo. E laku a e lau mangi mea ai. Mai aua ke fesili. Me a vaku mea ai ngā loka kalo i le tua whaaftai, mo mea ai whapa ia sua fo Yesu, a meno nei ai la ia. Ai aua te fesili, ke ua e fesili, aku whai mai ole mea ai sanga oi mai. Ona le mamā lola i ole conscious. Te vai, ole puipuinga e paulo o tangata lilo lai tutonu. Aua ne ia afia tangata nei tutonu. Ina ia mawhai ona langona le atua. Amene. Whape nā fui tātou mal tātou whai ngā malanga. Protect that inner man. Pui lo loto, pui le tangata nei tutonu. Ona iei le taimi. A wha masino o ele atua. Wha masino mai oi mea lilo uma nei tutonu lo loto. Le upor tusi fumaina te wha masino ina mea lilo uma. Amen. A e wai lo we se peo tā vita. We whalongo wale se file mu. Excuse me. Wha mo lalo lo ile atua. O le tātou mta upuna ne fiafi le tuol mātou tamavi ia la ua fio wha manuina lo suafa wha aftai mo lau upu e wha manati o mātou tangata e meise le mana o le toto Yesu e o wha peona o ina i o mātou tangata e ala i le tangata lilo au conscious tama i mawhaiono mātou langona la ua fio wha afo i le vi inga ia te oe le tuolo mātou tama e ita ia lau whanau au ana ita ia i mātou e langona ma wha alongona o manatu ma mawhauwhaunga tangata ia ita ia i mātou e lowanganga e moli mau i o mātou wanganga i le ala musumusunga la ua fio wha manuina le suafa oe lo mātou atua i mea sili ua e whaia ono o Yesu Keriso o ole mavala au atuai nei. Amene ma amene ma amene. Hallelujah. Mi ia le tua nea fiafi. Wha manuina le suafa o Yesu i mea uma o tātou whaia. Mo le tātou ngai lumo le tātou plokalame le aso tofi nei. Ia o te tonu e ia isi tuatuangia ia lo ni tangata i le aso atae ao ia ma le aso tofi ia o te iloa
fa pe pre-record ia o ki fia ai live ka ko prokalami hele ngo fia live ka ko prokalami o fia ia o ko a o te loa ia o le a longo ina atu ia le tatou le si e tatou papostadi pe fa atino ina le asfareile ia la fiafi le asfareile ia le si e tatou papostadi fa tau le tatou mata upule nei ona tatalo mai foi o le aso atae ao ia o le aso tofi o le awhai ai ia le se tasi foi o vaenga tāua o lo nof tatalo fo tatou prokalame ia mo na yuso matua whawhine overstayers i nei New Zealand o lo ia ila se talo sanga o le anga i toise ia le komiti la lo i Wellington ia le foi lau te malanga i le aso atae ao ia ma tasi masimatu ainga atu foi e talo sanga ina ia ma whaatano ina foi nisi o le sui le komiti la matu malanga whaatasi tomorrow e o e tano ina ma ave tonu e tato usum tu whawhine i nei o lo overstayers ia o te talo ia se kakalo mai mo ngai kako uso ma kako ainga o nai whanau to tele niso i lato wa leva na malanga mai tono New Zealand peitai o lo nofo wha sotu la fono i tono New Zealand nei ia e tā ua i fo i la ia le vaenga lea te talo fu ina atu i le tato komiti e le tato prokalame ia te talo mai fo i moro ni tangata ai me se ele o hau e whair karu sanga o le si vaenga ngā lai matu te o whaatasi o au ia lo ke alu matu te o whaatasi e lango fo i le wha moi ia ai tato te whairoa ila le aso whareile i le alofa maleanga le lei o le tua ia tato papo stadia mo te minei tatou whaafo i le vi inga i le tua i mea ua ia whaia, me se fo lana upure nei a fiafi tu mau pea lona vi inga. Tatou toi whailoai, i mo te mine o Kevin Ruiva le nei, a lofa tele mo o tau, whaasoi fuaia. Let your sweet aroma fill my life, fill my life. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Oh, let your words speak through me. Show me things I've never seen before. Take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shine out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back, dear Lord, where I first believed. Whoa, take me back. Oh, take me back, dear Lord, to the place, yeah, where I first received you, yeah. Take me back, dear Lord, where I first believed. Jesus is the answer to all the world today.
Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon